Atune din say Anidaso Wɔhɔ Obia. You from a Hitman. Obia from a bra kwabena. Nah, no pay for WhatsApp message, Fabra. Now my other first one is 059340 6565 059340 in some nina dia good www.dlfmonline.com dlfmonline.com ukoha usu betumi akenkan in some nibi Lumba supernatural mineral water one adaroma and another pay in the so home Obia dwumadie no ye de bro na na pay ma me ni won din komo kakra eya bosome foforo. It's a new month, it's a fresh start. Na bosome foforo ya hyase yi but modi aso betina se na fi was setting new goals and make positive change. Set new goals and make positive change. Fa botai foforo si wani so bosome foforo ya simu yi. Fa bibi esi wani so. Nya target bosome mo. Na fi set new goals. Menim se Nyankopon beboa na fi de wodi si wani so no. Wa ma na tumi awie peyo e de ama. 14 minutes after 6 a.m. here. Good morning. You're from Hitman. Well, today being the second day of the month of April 2025. Good morning and welcome on board to the show. Akwaba. And it's time to rise and shine. Tune into the Breakfast Show live on DLFM. Hey,
19 minutes after 6 a.m. here. Everyone join and bed is on pay then Yankupase. Also for said Abra. Now the first one is 059340 6565. I don't know what's up line now. What's it up Abra? Abra so send me be a telephone at Tunafe one song. I said that with the man Yankupon. Medical catch you, I am Bosume Fufra. Yana Yankupase. And Tinama will Freddy 0593 406 565 0534 050 199. Zima goes to the brand. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I chair for us on the pay. Is that your Miracle? Miracle pay and then Yankupase. The radio say, I watch you now. One my morning. Amen. Good morning. Good morning, Brafobna. Me patch for say. Maybe Susan, the Precious Susan and a pay and then Yankupon say. And I say, the radio say, so I hear so I'm at the Asanta. The radio say, or the young for black family school, the Papa Ney, or the Emina Sunday too, as soon so. Amen. The radio say. Hitman. Yeah. I don't know if you show with my family. Be intimate, I'm in Nachikakra. Oh, Brafobna. Yes, Susan. Okay, we need your wood. Thank you so much. Good morning. Yeah, good morning. Maybe I for say. Me paso me din de tornado me kasa free agona so edro. Tornado na pay and then Yankupon say. Wanna pay the nyame ase. Esansi ani bebre na share afi we ya so. Eso ne ye catch as for bebre enka wo bi. Na so me no mienu da so ti ase a ye do nyame ase bebre. Nyame nshiramo. Nyame nshiramo. Ye chi agona so edro fo nyina. Good morning. Good morning. Your friend say. Your family is in Catholic Dawonia. Liziano pay and then Yankupon say. And I was the reaction and Mama Father, Amen. Good morning. Why did Hitman? Maybe I chair for say. Your family set. Kasafi Sakmono. Set an pay and then Yankupon say. Nano pay a dog was their say. Yankupon Waibi, Kusuye, no way the sin say. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I chair for say. Dixon Badaku, Kwakuji Drugam Casafi, the Christian. And I pay and then Yankupon say. Pray so, Basaya Dom. Why not a Cassini among the Juma in St. Genio and Nanso and Namadumini Bubunoso? Yanquacatas from Kama. You can see a radio that was you, Yadanasi, and maybe as now Manga or Mampen now we are from Mina. DLFM go far by any leg my funina Hitman will come. Amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Maybe I chair for say. Yo, your friend is Akodi. You. Because I fit my committee 11. Saga no pay and then Yankupon say. DJ, Danyamia say. Minima Bushia, me yere name my Danyamia say. Na wase mad pa achien, no mad bonibia and Kayen. DJ, and then me Baba ku birthday. Wow. Ente no media every day so I will sing a happy birthday. Say, okay. Yanko Congress so no Kurano, no money in media. Exchange. No from the movie, okay. Mate, me so me that's a pa. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chair for say. Your friend is a stadium, Casafi Agransa. Hey, sister, I feel brutal. I feel. I don't pay and then Yankupon say. The Yankupon say, for ye names as a power share so. A boy who bind. And I did die, Nimi, doubt now. I did say, 1 mile says Jinaho, and for Dimu, and Nijemu, and for Septemu, yes, Sereno, so the Apenina, Medday, on Fan Domain, Nayin, Shama, Aduminti, Amen. Good morning. Good morning. Good morning. Maybe I share for say. I bet I'll be gone. The pastor said, I made the Cafe do wow. And I pay and then Yankupon say. The Radia is our ma, the parchment in the bussy house, so, and then you couldn't ma, and it was each man. You, Mate, me that say. Good morning. Hello, good morning, Brother. Maybe I share for say. But I close to you. I cause I no pay and then Yankupon say. The last years, Christo, I am my year.
Okodaye wa mayen kwa. Yeni hia ye beka o. Na ye kan so owura Yesu. Anape asedanka odin. Enye wanka. De den fikire se segen. Enso Kristo a wudu umoja de hye to ya boden no. Enenso wa mayen kwa dia. Yeni abusua no man Ghana. Ye kan so owura Yesu. Anape asedanka odin. Oh, Dr. Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for say. Patch FM mama me fefe say buchi majo last time. Ama no pay na Nyankopon say. Awa no pay me de Nyankopon ase ma won kwa oni wabusu nyina. Amen. Isa de Nyankopon ase ma papa oni na yire. Oni na busu nyina me de Nyankopon ase ma won kwa. Sa so me de Nyankopon ase ma yele me fo nyina won kwa. Isa de Nyankopon ase ma me so me na busu. E o Yesu di. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for say. Pacho mi di ane Tommy because I bridge and come out. Tommy ana pay na Nyankopon say. Yo, mi de nyame ase ma me kra, mi de nyame ase ma DLFM adwuma e fo nyina. De nyame ase de ma daddy ne na busua. Mi de nyame ase e de ma e yere ne me nyina. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me patch on here. A free piano me kasa Peter Manuta. Piano no pay na Nyankopon say. Thank God for my life and my family this morning. Amen. Amen. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch on here. You. Yeah, ma me magiana pay na Nyankopon say. Yo, I no pay a devil there so on a bambon and a first of far. Or the Ashayan. Ye dana ho. Brenna su ye the Ashabofo. I'm a nanya. Yan fana sideni. The green one, you know, they die. Yes, I read the Asias for assassins, so I want to cook. I have done when I made the Adomayan. And when you need a brace, I'm young, I say, may I sit down to me, then Radia, some mamma, Muya, Juma, dear Nina. Amen. Yamen come on, what is in the movie by Yasu? There's so many bush, Yamen, Yamin, Yamin, Nara, may I sit down to my Ghana. Already we are mobile, no son of my own, my I don't see Amen. Only a minute. Auntie Maggie won't soon Yankopon. Good morning. Good morning. Me patch for say. We Doctor Manchempana, Suhum, and I know say you do it. Ubreni, Yenda Yankopon say. The dad Namiasi, Benyamiasi, son of say, I'm a man high, you know. Mama mu meyere ne ma na busuya na o man Ghana e kwere ni ma na tactically no ayasida ana be de ma o twedi alfo nyankofo a o hwe mi no mi so a o ma ye hu e ma se adominanti. Amen. Amen. Shimene mi hu ita mi wala be amen. 27 minutes after 6 a.m. I have a call in me on your friends here. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch for say. Mami ya kase free hifa. You, mami ana pay na Nyankopon say. I change seven so anything in an hour to quite for the tone. Now I try for private 3. I mean, I think we'll see me for Friday, then I see I ain't Kennedy. With Daniel Copas, my dear, you're my phone. Amen. Amen. Coffee, my different my Diamond City. That's a good morning, Hitman. And I thank God for my life. It's a brand new man. Amen and amen. Augustine, I go for the free time community 11. I'll pay what's what the Nyankopon said. Now we're streaming live on Facebook. I took a Facebook page and this one I'll pay you the mutafa.
Erica Ito say good morning. Emmanuel Santos say good morning, Hitman. Watching you live from Accra Medical Center. And I thank God for my life. And Jackass here, come on, Bibia. I don't phobia the word one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, and come on, watching college. AK Cosby. Cosby, good morning. Happy birthday, going out to you, brother. Happy birthday, and come on, about Canadian Yakwasai. But I should be running at Chim Swedro constituency. Fabia Latte, your birthday, happy birthday, and confirm. I'm at Richard. And I'll birthday, happy birthday, going out to your man. I see now my Kriamwa, and I'll birthday. He's watching. And I'll birthday, happy birthday, and come out. Anybody, Emilia Hagan. Baby Tracy, I drop here. And I'll birthday. 30 minutes after 6. Now still to come on the show and I not pay. Major stories making headlines in the dailies. For what crack animal was swap. My brother Bettina says, Sammy B. I don't actually a messing konya. I'll probably be joining here. Now for your Dunkobo. And I'll pay come on hopa. My messer on my Ghana, your bumpire, your mumpire. And from my Ghana, your vice president. Your mumpire, man, papa. Remember, say one year, I didn't show me and I was so num keke, one make sure. Say one super, and super papa, your friend Lumba and super natural mineral water. Lumba and super natural mineral water. Now it's pure in every form. And two smiles and cardia wife. Jumedia be a wood, the upon to be a water. Sado for fresh chicken bench, beba. Now for woman won't brissia. Lumba and super natural mineral water. From 24. Now for your supply will be 0555 274757. Lumba and super natural mineral water. I don't mean I'm not pay a boba. Is here, you're gumza.
Richard are here. I say good morning, Hitman. I thank God for my life and that of my last born. Your friend Kuku and Shrabanya Michamua. And any birthday. Momody I saw Bebuana Fia wishing happy birthday. Long life and prosperity. DJ Kanama. And Sak Bishale. That is 6 minutes after 6 a.m. here. 24 more minutes to hit up of the hour 7. Coming up next, major stories making headlines in the dailies this morning. I've got my brother, Sabibi. I'm paying the wire for brutal. Good morning. Good morning, Black Obra. It's a brand new month and it's a brand new day. Was a weekend there, a long weekend? Sanity. Na share from Friday up to and Wednesday, right? And you know to me say ya both ya chakra and then Kenya and sa Kepe. We will be back as we intense. The baby and not home pay. But me fa konya so na me mouth shedding so why? Me mouth shedding. Ana yapa mo ya say wo bete say wo de hye bia na say wo bia wo ben wo no afiri mo. Ti na pay me mouth shedding why? Me ba no panwa no pa no. Na wuti computer na woni munya mefe but ni nyina mu na wose me ma shedding why me ma shedding na ye ma busua ni nyina ya akọ ma wo ya akọ so wo fa ni mpompa na wa free mu no mu ya wo fa nka okwaje awade ama wo mese sa bi mu bredi ya akọ. Black Obra medase na yemfanchi akese nkoma yen etiefo ni nyina sabra na bre nyina won ija o mafidie ne to DLFM 106.9 na bebe yedre no eye kuwankrata mo woso na yebesere we no kuwankrata no ensema hodo a aba emontene so no yeto yebo ase na yeyi emu headlines no ksa kan kase be kan se na poso na ma won so wahu de ekọ ne de ba ewo kwa krata wo mo body na wonsa enka bi wonsa ka bi a na wotumi to aja obetumi ahu nsem nyina na wakenkan ne nyina akama de we de bra no eye na poso Black Obla ya sha se free okunini daily graphic kwa krata no na no pay ode aba echiremu a eye yenuanom muslimifo empire bokase ono mo boye na bosumi ko na wie ye na mo break mo fasting na ho be nya pass eja wanom eder eye fetter no afashion because na Ghana mampeni John Dramani maha kopia se na ne kase wona Ghana mampeni e kase na wochire mi se memia hodo bi ho no manyame num ne kure ni nsuo to a ne honom yiri pa ne nsuo ni yiri ne so ni nyina da efiri adanya yesisi ne basa ede sisi yakam ene ade o chire mu ha adwen ye kwa ne senti me kase no wa hye se mpenifo nkoso a na wayi ni paku be momode mbububu sa structures ahodo ni nyina enfifi baby a ensem fata eno eboa bi amensu oto a etumi yiri edefa de hye bi no na sa na motu no eto ntumi twa Ghana mampani echire mu a sa na motu no otu no betumi aboa amensu awodo beto a
yiri fa de hye bi wo mam titiriw ene nkrabopone mantamu no esu betumi atente free na ekọ wonum se wusi dan e de esi ba bia emfa mra kwan so ba bi basa basa bia na obo e container bi de esi a gade man pani se wo hye wo bo se sana muntu na ba no bekọ so ahweso me wade ka anasa wode dan besi ba bia ensemfata no watumi eburu ebo modern adwiri nyina da etumi eto e de agukram ko wakrata e de da so daily graphic wakrata no na ebo amane ene anopai kurakata na fo nso no san kyerem se fisheries ministry no make se no matumi commission kyerɛ sɛ commission suspend license of 4 industrial vessels ahodo ɔmo kyerem sɛ vessels ahodo mako bɛyɛ 9 de wɔn matumi suspend license ahodo a wɔnom ɛde ma wɔn mefisɛ nya de a etumi ɛfa amra kwan so a kurakata edin da so daily graphic kurakata no so ɛde hon sensem etumi ɛde aba emontene so yenko pie mu ɛwɔ daily guide kurakata no ɛne sɛ bonten na wɔkase na wɔkyerem sɛ deputy attorney general kurakata no ba mane sɛ ECG brakobra bɛka ya nansɛm na bɛtɔ dwa sɛ ECG no containers mako apem ba ko ha miensa ne adunum ene ne mro ye no bɛkyerɛ 1350 plus containers ahodo a ECG for wɔn manyina nkane ho nneɛma cables na ahodo bi eka ho a ɔma bɛdi dwuma a ɔmo kyerem sɛ hirabasa ɛnyɛ ntabenya tu awatama port no so kɔyɛ nsɛmpi na deputy attorney general aka sɛ kyerem sɛ wɔn mu gusu tracy akwan bia so no bibia sa na mana koduro no wɔn manya tip of wɔn bɛbɔ de akye nipa kora ahodo no nyana makakwaji yɛn containers no ma yɛnsa etumi aka wesi ansemoda kurakata yi ede ho nsensem ede aba emontene esom sanso na wosa daman ahemfo aka se ekirim se ehu behia mpatbo moden enya omoma kodare efumagudie tuo ho na etumi aboa mama na insight ahodo amekese ne galamsey afọ mando mu no eso etumi ate a na mahemfo so ba opanipo no so ye ohina no so eda eye wosa daman wakwa ne ntoma ede agu na betri so anya sem kuma papai sede saa na wosra kurakata yi ede hon sensem ede aba emontene som sanso na bana headline da deliga kurakata nanimu no katafata som yansa ana wokyerem se Ghana mampanin anasa aban ebo ne sempa ede ama Ghana bauxite campaign so mabodi akwafa ye refinery plan dia ba mabodi adanda ne mema ne metimi akonkan ede ama omanya kurakata yi ede hon sensem ede aba emontene esom sanso na di Christodian kurakata na babonten ne blakobra wakasa kyerem se or see you have no dedicated fund to fight galamsey. Mpenimfo a onom ekase we ano dompre ena ekase yi. Okopie mo nsem adraji ma shebedwane a ono ginam de ma honom. Onaso okopie mo ye minority chief people akasa kyerem sem. Ha adwenye passe ne Ghana man penin John Dramani Mahama. Ne nto abom ena okakira banda de twa mu se anka obeya omo no homoden sepon kakra no on declare state of emergency. Na onfanto galamsey so nanse mekase ne wokyerem se wo hwɛ anano a oswafo no na hwɛ omaga na sika sem so Dr. Kesera to ba force kupie ma se bedwamu no sika omaga na kwa homabɔ de man fempem mienu ne eduonu enumu na sika otwa ye de si hɔ se yɛmfa ko mfanto galamsey etu ase no kete mampore esene se aboa badwie no okyerem se mo akora ne senti Ghana mampani bibia de danse so papa nya de wabɔ ne trimu pose galamsey no obetimi akon etu ase ko akrata yi ede hon sensem ede aba emontene som na sanso na traders farmers loud samia ukum overhide patronize ofie market we chirima kopie mu ewo samia uku a ono ne masibedwane de ma de hia wonom ewo akuapem north abato mpiso ase na omuchirim sem adwadifo na akuafo ani age pa sem semea ukudi na mapa egu akwan ma chese ne ofie market ne biatumi konkan ede ma de hye DJ Hitman wanga some peso aso a adwadifo ani age pa wonom ebo sami awuku abaso akurakata yi ede hon sensem etimi diaba emontene esom sanso na minority dams 4.6 billion Ghana cedis galamsey gold board chese ne minority no demko ma se bedwomani abre pa kyerem sem 4.6 billion Ghana cedis a wonom echirim se galamsey board ne na se good board ne de omu chirim se dabi na de akura na mo yi omo hwe ni mo asanka na betumi akwanka na so mo hwe ne ma hodo ekoso na bibia ne ho dead ebeko yi ma de ma o man sitiru efa galamsey ni sa good board ahodo a wonom kanti minority for na dwa omo dwa pass we de nkoma amatam kra de akohye that's been mo kra nya de omo ne mpanifo etimi eya dwuka kura katai ede ho ensensem de aba emontene som sansona his finest
hour yet the Bawumia concession and lessons in leadership we ye Ghana man penin da be de chire Dr. Alhaji Mamun Bawumia ko akata aba mountain so aka na ho nsem chirim sem wo hwe Dr. Mamun Bawumia na we sua de pa efrisem la wonya kwanya se obetu Ghana okopre ye mesh bedwa anase oman Ghana oman pani akwamia no okodi nkugo pa na we sua de pra wom anamantu ahodo otu ye ni sua huna ahodo wanya e de fa mamwo mu ene aka ne honhom so a obomaden de fa esi ni metri so no we sua de wo mu pa so beboa pa na 2020 empo yakwa ni mu obetumi akwakotu franka edi ama MPP osun kokwa me yokuno na yenko piem we the informal kwakata say nothing by the truth ene wakase na ochire mi sem legalization of Okada dangerous road safety expert ene ekase katafa etoso 9 openipa wapen e wo kwan so kuse dwumadiem na obo amane se se betena se ne agi edi atom se Okada Okada we de kenim sem yenuanem abia kutafo Nigeria fo na ka kopie manka we Okada edi dwuma munyafunyafu ho nanso Ghana de ye yada sore ya tesa aban eye hyehyɛ se de etibia no Okada inu ambo mode ade eye motorbikes edidi ehim okuremu no mode amam license to mikrata bamo so etimi aye commercial pa no mefa nipa do makwadwuma edi bidi akofo de akomunwuma so a opanipa wa ben okusɛ okwanso kusɛ dwumadim na ebo kokosɛ ehu pa ifise Ghana ma enkra na Ghana ma mpanen John Dramani Mahama edi bagura to printing ka baya oban kasesa wadwen ifise Okada opese legalizing e de eyowuo pa na ade ba wanhwe ni ya oman Ghana we de omanya kwese pa ni duani amane hu na yanhwe ni ya bedu baabi no yaso be hye pa oman ma kura kata edi andasom the informal kura kata no ebo amane ene anopain sansona kata enan ya toso kata fa toso 9 the informal kura kata nsaba amane say burden on Ramsey site omu chirem say Mahama one Steve's developers orders demolition of structures said the medical abamane no Ghana man penen ka say chirem say wo hwe ne ma hodo a enipa betumi tena se meme ahodo bi mpo na nkoman yamra ma mo kwan se ombetimi SCC dan de SCC ne nyina Ghana man penen chirem say mo amabamade tu sa na motu bone na embema nsu agira fa nipa de na ban so wa hye ase adwene nyina tum de agu se ba betimi aboa ne matuma kwanka se ba ye nsu otu a entimi enko entia nipa ento nipa emfanfi onom atena ye sanso na wo hwe ne ma hodo a nipa bi kekeka se okupie mum ewa driver vehicle licensing authority for twede tie kan se DVL yempanifo wanom boss aka se tie mi se manim ya dakata fa taso miensa ewa di informer no ba mane se sa gulo boys no ba ko license ni bia ewa DVL fo mpanifo aka chia we won kwotena se enkofa process bia mu wo de ane se we hu go sa gulo boys no na o mankasa aye bibia de ama no wakotu eska de ma wonom no makwa kwaje license no de abrɛw wa mu kire mi se ye kese no DVL mpanifo aswai se sa na mutum be yini nyina de afirimo enti we wakopɛ license a wo mre bomode ana salai kama na kopie mu ewo DVL fo mpanifo aka kyena license no yentam enfansha wonsem dinya de a Golo Boys be kwakwa adwuma wo DVL mpanifo aka kyeda nya de bi be adwuma no na makwati kwan nimpa mpo mo nsem fata sabe obi kwa na ni hu na de na so mekese osika front a wotwika na okum ni patugusa ta mu chim se sa na mutu bon na yade a enwane munyada ni nyina to betwa magana nso ekwan de yefa so pelances ne makwankan etimi ede mama ekwa katai ede ho sensem ede aba emontene esom yenko piemu ewo di Ghanaian publisher kwa katanum no ba mane asema Mahama calls for national unity katafeta so miensa ewo di Ghanaian publisher kwa katanga man pani ba mane asem ana no da me ko piemu ayenuanom bosramimfo ehye kase Oma bosome akwantu a wonom ekoye ebo omade odubu yefunu to honom ewo komshani Mohammed ebo omade nhira oman Ghana nyina yenso ban ebiaso yeso na omu kire musem ade ba ko beboa na Ghana yakoye nim nyane sem ye nyina da ye maka binka bia membo no hu nya ye pe na ye nyina da ye mfa ye ntoma efa mmɔ ye ntoma no nyina ye mwa mempuntu kase ntimi mbra ne nyina ne sem yebetwa bo mama yakɔ nanim dia ne nyina ayen kabom de nyina ye ntan na kine ye mwa na kabom soronko no entimi enkonkan ego my Ghana emum Sansona Dr. Bako cautions physical monetary authorities over lack of synergy
wan mu chire mi so ma yetim sisi na du ba bia ha adwenye pe a ha adwen papa pa yesi kasem se de tie ekwan hodo mpanifo hodo efa so toto de ma wo mayebo no enkoye kura wan mu chire mi sese yan hwe ne ye bedu ba bi no wa hwe ne yesi kasem atuma ko wie sem makuna du a yemomode an yentrans ne nwini kon kan ento ne ma ne mo no ma Ghana no ne mentumi kon kan emfa ma oman sanso na katafa taso emienu ana abehu ewo eye de Ghanaian publisher kwa katenem ana kopiemu aw asen south ma se bujani ne din ede Reverend intim fojo wakasa ne buafu pam kwa kata de nse de esim na no ana wo kire mi se de ne ekosui ba ko bra nsem ba ebosu mienu ntem ana beto odwasem empenifo tumachi containers mako du mienu 12 na nyina ne so mu kire mi se goodbye god ya me no mienu kan nya ba ko pempa ka Ghana anka okwaduro ye kwakora nka stores ahodo ye bie pa okruma na yasem kuma bra ko bra mu kire mi se sa containers mako 12 a aban chi wonom national security for ejina ban nim chi wonom no ba pem sam la me no kasem enya ade a empenifo tumi account for sa eye containers mako du mienu no nti omu bisa se sa containers no ewo hen afin so ade ba ko etwa mo nsunu yin an poni sem eye minority ni bisa se omo kire ma Ghana cedis bebre na bi wo eye containers nem ebi onsum US dollars ne so na bi wo container mo mu bisa se sa billions of US dollars ne sika no ewo hen sika na fa hen ne senti wan mo ma ben na afin so national security force bosumi mienu ntem omomodin ama Ghana fo nyire hu ekwan hodo we fa so a sa containers mako du mienu a gold bars ahodo kum na afin so US dollars ne Ghana cedis eguma ye kase ya che no Ghana man penin John Dramani Mahama na afin so national security for no e wo hefa mamade amungu nta fa nkyere Ghana for mo ntena se anya hwe han saa number kan kyere Ghana for se sika ne ye fake afin so gold bars ne so ye fake omo kyerem se mo de bad ya Ghana for ya ntwema mokora efisa che mo pese mo tena se ya kana na sa na sika yi mu che na mu di ne teto mo bom to de senti minority for na kasa dem ko ma se badwo mu kyerem se mo makoso abom tuja se be betimi abo na se sika hodo a ma che no mo ma Ghana for nyina hu no bim dia na mudi sika na ye sika no so ba na hefa na afa mu nkonta na Ghana for nyina hu ente sa de bedu ba bi no wo mayo ye kire kese pa da kire abanya tie ba nwasi na afin so national security officer de yakọ so ma hu ne se dia na mpese mudi Ghana for sika dia na mpese mo fa kwati kwan na mudi sika ntina mo ya senti nya de mbekọ so atena so ayanhwa han sa mama bo ma Ghana brosa we ye kura kata to so eye mienu eye di Ghanaian publisher kwa kata na egbo amane kata fa to so mienu ene ke kasa sensem e wo hono ma kwa kata nso ya bomu ya de mama de ademo adoma suko ademo sensem nyina e kamu e de akyeremom sanso ne nkopie mu e wo the daily statement kwa kata no so bo amane no pain ana wo kire mi sem o ma Ghana economic growth exceeded expectations in 2024 Bank of Ghana e kire mi sem o mu kire ma o hwe o ma Ghana economic growth na Ghana sikasem na enyine koye ne mu nyina na o mu kire mi se ya ya doma ne batimi akonkan na sinema hodo a yehwe so yehwe anim senka be konkan de moment no chese expectations ne yatimi aduru hono ma kurakratai etimi ebo amane ena no pay sanso Dr. Alhaji Mahmud Bawumia enso kasa no pay chiremu a ehu behnya pa se oman ye betimi abona se be wo mu ka biegum wo ma se be mu ni bie mobro wafo no yentimi a wonom na wo mo so se be ne ma konkan fa ma wonom pa Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kan no na ye fa kwatini edema MPP ewo fimpim mienu eni edunu na bato no so no krokratai ebo ho amane ene anopei yankoyanim ne yankwankopie mu ewo the new center kwa kata no ana o kire mu sem ekosua menu eje tescon members to uphold party values we ye mame ekosua menu na wode ato eye test company fo anim wona mo wo eye suapon ahodo mu amugire mu edema MPP amoyoku na mo ya manyose mo hodom na o kire mu sem mo momodin asa amoyoku mu hyehye mu ni so pa na moa na momodin ana mu nya dwumade moa na MPP amoyoku no entimi enya nipa bebere na wo suapon ahodo mu na o mo nyira entimi emamaso mo Ghana kwa katai ede hon sensem etimi ede aba emontene esum sanso na two new levies proposed as appointees grappled with inadequate boundary allocations katafeto simieno the new center kwa katana ba mane esem se ameke se no levies makom mienu so ba wade mu chire ma yensem pina tuna yensem pina wo hwe oswafo ne den ede Muntaka Mohammed obeka kire Ghana for se
ijahye ekoso ya o man Ghana wo hwe yen eye Ghana National Fire Service wonem tenders ahodo na hu behia se bedu baabi no ye betumi anya sika de atofango de agumunti anka be ye no manimu yadam ka akotofango na ohu levy no anya hwe kura wo tofango na 10 pesos yate de afiri usikam na atimi aboa na anka o man anya sika etimi de atofango e de ma tenders nim na mu chirim se sa levies no so eyade a empenifo hwa animu se nkaja wonem betimi apase na so Ghana fo chirim se aye nsem pina empenifo adwa papa akoakatai ede hon sensem etim dia ba bonten so a ebebire na ka ho anipa bebire na so hwa so afo so no so hwa yatena ye so beka bi se de tie na ba kobra mfia hodo egu ye monten so no nka mo so de tuo bi de ba no so nkaja ne ma hodo a wo ye na wokoto nuane wokoto fu na ade na nka yatew kakra na aboa ne de se sabola na nka o man Ghana ye monten so so atumi atia mo chirim se sa two new levies ahodo ampenifo person mo de ba no we Robin Peter to people the sent nya de a empenifo ahodo na cassette a aye nsem pi na ye hwede mu se sa ye levy na beba anase mba ne de emle ene nkrabia ene betimi akira ko akatai ede ho sensem etimi ede aba montene som sanso na Ghanaian Times ko akata aba montene so no so ka se ekirim se go behwe ye ne aye papa John Dramani Mahamba ma obo ada Ghana mampanin eche ehye no ne fe pa nyasem kuma kram ana afi chief imam sinifoni da ha na musin Sheikh Aremeyao Sheikh nifoni da ha na musa ana oba amane na Ghana mampani chirim se eden ya hodo asisi ba bia eye esukan hodo wo no ye de kan boso ne nyina da ya mutu odwene nyina de agumaman ne matumi akonkan de ma man ni senti wa abomodin akwaje asase bi oba bia enso to yiri fa wo ne de ye muntum na obedwene nyina to aguma won so hwe ade wepene wo se ba betimi abo ne nyina yatimi akọ yanem ewo man yatim se yentumi ntena man yi mu ma sabe montumi nye de ma mope enkosisi dan Francis ba bi enso to efa ne senti se bebeboa ne enso to anyiri fa nipa ne Ghana mampani eyenhye pato bedwiri dan hodo na to atumeto agu ma man enso to a entimi enyiri enfomfa man ya Ghana mampani abo ho amane ene anopei sanso na 18 million is too much for Ken. Ayan semo the new crusading garden ekasayo Black Obama kaya mra Anas Aremeyao Anas ekoko piemo ewo US ede akane masebejo no ejina modema Asen Central ne dinde onimnyamfo akom preko ohina Japan ko ejina court no ana make say court asra pono with 18 million US onkonko tua sika we enfama akom preko onko tua sika enfama Anas Aremeyao na onyi sika we ni efise nsema do kaka de fa na ho na mfa mra kwan mu no defamation case no Anas ade mu nkonim donko tua sika we na lawyers no ka se chirim se dabi sika we de ye esondoto esondoto kwande lawyer no chirim se nka ba ya mpanifo modern na sika we no wadam nto so mfa ma Canada wanyina Japan fi se sika we pa de agu no kon so no de dabi emu oya pa wana maka se chirim se wamma de entity so na mo na sika no ontumi tuente sa pa de Canada wanyina Japan na so betuma ya shepa ko akatai ede hon sensem ede aba emontene som the big Mahama raised alarm over auction of ECG containers document reviewed Black Obama kaya opening park no ye opening park ye kwankyerefo opening ede ma so hwe manga na yinam kanea so mekire isi jadwumakuo no ono mekase wakase ekirim se ono akase mpo kan se nka ebeya sa ECG for containers ahodo amekase na hirabasa ayirei anka mpanifo hwe na nka o manton wamo o hyen na ma no obehu sese be de nyama begu port a ni ye ni mo no mpanifo be ye kokwasa sa na demolish ache no demolish ni nyina ache ni se pe na o maton fofofo de ma mo ho sa na o madi o maga na sika na o manye huna mane the big Mahama aka ne kwankyerefo pani edima yisi be ka se na compensate sa na motu no be koso na so ma o kan mpanifo ye hwe han sa ntie ni sufre ma moden etuma wo hyen sa containers ahodo bebrebe wei ema nimpa bi etimia ede wo musika akọtọ no fofofo magana mekese ka twitwidi aba no ka ba aba no nyasem kuma opani de ho katamse nyina ba bonten a we eto ati se te ma mekese na koye nsempi akwa katai ede ho nsensem etimi ede ba monten so a akoye nsempi na Sansa National Petroleum shows getting off tied with victim love we empanifo mu di dwuma e National Petroleum fo aka kina mo ka se kirem se adesha won mo katu south petrol aso mo mode yakwache wo niema akwaya do ye kese de mo pama pui eyira na ne bufu a na adwira mo dan de agu na mo de akwakoyo ma do ye kese a ko aka tede ho sensem etimi ede aba emonteno esom
sansa doctor Matthew Poku Prempen so abo ye nuanom mosremi fo aba so pa sa ye mba mo de mu yefunu e de to honom e wo eye obenim busum atwa mu match busum mu ne de di kan akopem ne de to so aduasan ba akode ye akwanto amutu ye isabe emu de pa de sa no mana mabre papa e kom de de mu pa okrum ha sei na yame aya adom akwanche de ba we de oboma ba so pa wakwanto oboma de atumi a congratulate you anamo pa akwa kata de won sensem de aba akanen eye na fankatu ne be de che de ma MPP amayoku no mo fempem mienu edu ne abato ne mo doctor Matthew Poku Prempen ne waboye nuanom mesremi fo abaswe we ko fitela ankada ba kumpo pa afre se ifra no pa no nsia kopema nimle no nsia no wachenti anka ontimi obehwia so se tem nanso Dr. Matthew Poku Prempen chire mu se ye nuanom mesremi fo ne de maya de pante obom abaso a otwa mu prise nanso madamfo ba ko a wowo ne go prampram de hagia sweetness me de menyin ni pa sa kwanche wiye ni nyina menyin ni ajiwa abeka sa bechirim menyin ni se otumi ye ni nyina because on de menyin ni aduane ye ne de pa yanko pm the daily analyst kwa krata no or say ne mra ne no without fear or favor ono hu bia mo asem no kan se de tie na ana wo chirem se galam say yes tolerance cocoa communities arrive group sees control strike fear into residents na make sem black obrans ma hodo a daily analyst kwa krata no ba mane say koko pa nipa bi etwadugu o man Ghana mu na akwaya homete sempa koko bebre na Ghana de hye bi etimi akodi sikani brachi galamse nti etwa ne nyina ne se obi yakua adwuma mpo a se bi na nso no gujama firi se de yeye wo ye dan ya galamse ho betwa koko na to agu e de atufuma gudie enti amaze se akua ya nya akono wo manyima akoye nsempi na kwa kata de ho sensem de abanti ama Ghana koko akuafo de ye akuafo adwumade o mobo nyina ne esini triasa kwa kata yin ede hon sensem ede ba montene so a eno so yebom ede a kire nyen etie form sansuna sami jamfi ye penipo no ena da o manga na good board na no wo kire mi sem esensa hodo bi akokọ o manga na montene so no airtime pa sen na sen beto dwa kire mi sem good baby ba process ahodo bi ba o mbe kire mi sem kan ya hwe krempo ne sabe ebinim sentrefo bi po be kan ye sen ye nkaja wo yo hene wo kwa dwabo ase wo behia gold ahodo da tototo won sampo mpra de atoto won sande anka wo behia so ba beje tumi krata de afro mo ncha na wo kire mi se aba mudue bo pa da be na no same jamfi be kan sa ne senti sansen sma hodo ne sma hodo bi a mo keka de fa good board no ho no same jamfi be kan sa ne nyina ne kura ba komponya de ewo mti Ghana fo montum na ne kura ba komponya de a ewo mkram illegal fishing government suspend licenses of 4 industrial vessels we medical kan ho asem e wada ko akata mtian de baba maden a esedum asuko bio sansa di chronicle ko akata baba abomane kire mu a western region wanu mu chim so mo hia wonom fair share of Ghana's gas social investment project no CEO na ekesen wanu mu chim say ya pa yetu fom agudi ahodo fango ahodo yetu ni ma ahodo ho behia nanka western region so mo sa aka bie no ne ma ahodo ya fadi firi ho nyina no man wanu mu sa ka hwe o mu chim say national cake no so enkabe mu so hia bia ko akatai ede ho sensem ede aba mountain esom sanso na okopiem the Daily Post kwa kata na or say misconceptions about the good board sami jamfi abekra ne nyina tisansma hodo amanfo bi ka ede good board na ni mase no sami jamfi so abeka ne kurenya kwa kata ede ho sensem ede ba mountain so sanso na MPP MP hot after making wild allegations about drug trafficking and money laundering at Kotuka International airport akwakatai ede hon sensem ede aba obehunu openipo no asensa automatic bedwane Reverend intim fojo ne foni da adam sam o mu chim se na so ayehye pass obeka ya de kirem sem sika bi akutwitwi de containers ahodo abenye chi ne nyina ma na o mu kirem sem mo so ma ben so bi ko so motumi chi koke na dane konkonte ewokrayim ehu ye nanso ekosi sen akwakatai de hon sensem de aba mpenifo bi keka hon samam la konfo we fantwa to sky train ho sensem abeto dwa so be kai sa bande de twa mu kofa ewiemhyen bi we mponye wiemhyen we de asase su hyen train bi de ba se beboa na kwani badia ho sensem akonkan wo mayi ma wa mu kirem se train na makofa ba ye no enne Ghana fo ho babia wo ba kumpo konya nkwanhia e wo mpaka dan so koye nsempii na akobane ba maden de kia ekosi kwan no so e makofa nkwanhia de ba bepem ne train se fa hen se ye se tu ye Ghana fo no babia wa attorney general Godfred Yabo Adame akane openipa na ono
eye odo magana eye yen attorney general na no mu kirim se oyen hwe han saa ma insensema wodo na fa ho no wanya ho hwe a avaz kirim se hu benya pa so pani atwe no to di si anwam na na mabone otu ya make se no saa eye good board no anase eye ska eye train no ho sensem no wo mamode hwehwem ne kwan ahodo e fa so sika bia mpanifo edi no yancho mna nyi sika nyamfa ma mare no ma yenye sika entimi emfangu ya futum di bra kwabna woni nsema hodo e ba montene so a ko akata mbo so no yenso ye bo ne nyidam e de a kire ye na tiefo e na no pen ko tobi wo tobi a ensema da ba montene so betumi ye ne nyina so ne watimi akenkan yemfa ne nyina emfansi right so maybe ana pay me da se papa say ko akata no mbo so no watena se na fe wa magana fo nso ehu dia eko thank you so much my brother na ana pay ye ndi nkomo bi kakra ye bedi nkomo no but ye bompa ya wo my Ghana ye mompa ye am I a vice president? Something come on, me would you so to any pa. Meet pa. Your bompire, your mompire, Emma woman penny, a bedi tree. Your mompire man, why? De Nana Opoku, Ajama. We mam hantensi, and our man Mukrebin said, because some casia, as you may ma, or man penny be a bar, what to me a pound a bedi tree, out where you are barno, and Miam Shakesi at the moment. Yes, said, baby, Emma made us see the mumuna. Your bomb pass and coupon yardom, Nanka on share my mission on crown so. Na or ma on sign in your name a pamebo you man sumo may. And because in some pina and I find yadi and hoja. Yagusua did it in some year china moment. Your bomb pass and there may can see a mompire man. Your mompire man. Your mompire man. And when ya Bible so in Chidian Ponyaco to my dear Nina. Eje. Would you already didn't quite to marry a dear Nina and dear? You heard him say, I don't know, Tronimono. Hebrews 3:4. Yeah. Was it a day piano? Nipanesi. Na diosia dear Nina, and yes, for rade. No question. Diosia dear Nina. And yes, for rade. Well, thank you so much. So maybe 7 minutes after 7. Going for a quick commercial break. We'll be right back. Koforidua, are you ready? Yeah. Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidua, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. So what the answer wo to tickets na fe yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yet that the Lumba nko na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, enya nyom to fo kuku dan bebre. And to power dancing shoe, na ji wo ticket. Ni yen shemo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidua, and ti akontan country rack here say, anadwi die, sesumia kasa, ebeye sude, ewo di Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewa ha. Uprenche mo bi afre 0242 550 354. That the Lumba live in Koforidua. Da ye share ho. Hey Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banko ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chomebo. Isu ne kasen. Anope dem de asema sio. Anope ya na na ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonum bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kanhwe. Nsupa pani. Anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge mu. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They say it when we wish you afford the mama musupa pa. A Lumba and supa. You see about a jama so any asset get to a cry. They say I don't know when you one will be a two accoton. Don't do not pay fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and Abomadia Buano. And they bring you in Sioni. You see a Lumba in supa. Sanya at the Fonomusu Pebia Tua. Abra Akosia Ebo Mamania say Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting for your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratwe Atum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here.
9 minutes after 7, 106.9 FM. And I'll pay me for Herbal Clinic Dr. Times. That's so some country. Say, Yarabia etiti on the bra. Na fe doctor, one call umboa. Say, stroke in etiti war. We you be a usisi, tire ya, uko to gene ya, I won't send seminum. Fabra na fe Dr. Time. That's so, and come wa. Your new branch, ya be a one cry, pokwase mayira, bra. Na fe doctor, and her way. Ya juma, Monday to Friday. Meminda, ya juma, and bra. Dr. Time. That's so. Send the yatasem de pokwase mayira eho ana nkran branch no wo for doctor I was 0244 774 282 0244 774 282 Dr. Time da so sebra na fi yade bia eha wo no wo hwe na fi yempe yade no pomasi bre e bia wo de no premature ejaculation wo pompe akaskala wo mpem agudie na kwakoye bibia ho wo pejam de no wafirato upejam no atofom upejam no atofom ene ma men kan for give us P capsules in fama give us P capsules ebebo apa give us P capsules anope me kan for edi amam now waist pain koko na tete wo ayamtim na ha wo wo de ne give us co capsules ye de give us aba me shaba and na support your immune system no ekutia malaria typhoid and afi join this wo bia won to me de no unso aduro no e give us aba me shaba drugstore bia pharmaceutical shop bia Ghana ha obenya bia to from 24 was 0534 222 470 give us P capsules give us co capsules and afi give us herbal mixture abusia ebra so see asim konya na afi ye din komo ho wapam wo ofia Kofi Taylor trase ana same bi nso e wa hanam na na pain koma me pese edi no very very disturbing wo my Ghana hanam adebechi adebesa ka kwansia ekoso okrum ha pa ka kwansia accident ekoso okrum ha nam me hwe na afi me masam bi akwa ba sami good morning black obra good morning opambo mache ya enua bibia boko de nyame adom boko Hitman yo Kofi ozo mache Hitman nyame adom right ana pen koma ye die no ye kaka akwansia okrum ha nam akwansia okrum ha nam ho sem na kwakore ye bebre sabi black obra ana pe ye ndi nkomo black obra me da wasibio na yensan che atifo no bio titru DLFM College Association for no any die hard fan club for no me che omo nyina right any listeners omo wachichi ne bench ye nyina yankopon hira wo no se nya wo no a kase be betena ha no a de ye nyina na enkwesi aga na me hira wo pa se de ne de nyina mo ka ye ho na black obra ye kase road accident a anase nkwanhia esi ya kwan so a ye topic bi a eso pa na omane ye tim sisi no ade nipa suro pa wo manyim ene se bi oba ne be ma kwakwedi empaso agro no wakwenya HIV AIDS ene yesuro etabo hu dawuro pa tede bia be hu se na mema no ekwekura CD bobo mo ho ban sa tedue mbo ha titwe bi bobo mo ho ban ne ade a etride ya de ne ye bo hu dawuro sa bet ade ba ko a me hu ni se ekum Ghana fo se ne bipia okuraim eye road accident yani ni ekiri o de opa yemfa malaria yale yin tudwa yemfa yale wa hodo ekum nipa okurum han tudwa ne yemfa nkwanhia entoto ho hwade ehun se nansen ya to abawie ye no basabasi ahodo ekosu nyina nipa sen na afam ewu na yemfa lolo kwan so nkwanhia so esi entoto ho ne ye hwade nkwanhia yade a etwe o man sen wo mpuntum but yani maso efrise nimpa wonom nka bi nhye wo mo wu ni nyina so ya adwumayefo ebini mabo degrees ahodo a mo ya adwuma wa companies akesie mu atitiriw na nimpon ena nkwanhia enam so twe omo etwe omo do omo konse do a ha adwenye pa na de biada ye bo ho dawuro ewum se dawuro bo na ekode nanso ekwanse kwese hu dwumadie o man mu no bra kwabena akofom pa nema basa na ekoso ya kwanso yembisa se nkwanhia na nkasa de pa na ekofo nkwanhia de bo man mu a ene enipa mankwa ehwere yi ba kwa mbobo ne maketu abiso de dikan enya mirika tente a hyenkafo ni bi kwa ya kwanso efin so obi etwi hyenya na nema bi distracted driving de ma nema bi ta bi wa na otwika na oyeko wehu oba bi a wetwam ne to efe na kwabrane
Dabani ne eyi nani afiri kwan no so no ohwe obayi to saa na ka ne ko o me na me ka kire wo ekoso da driving no matena ka ma hyenkani ehwe oba to tafra na no e wo sti achi me na me ka kire wo otafra na no aba me na me ka kire wo driving ni oba twema na to asunti kobnani ayi nani afiri sti achi ene wo oba ne saa na otafra na no ka ho I see nimpati ka ma eko wei eye distracted driving e ka ho bi right ewiem nsachiraye weda ne ka ho ebie obitum se ka na osim ne waye adwuma bre anko ontena se na ono anwere ne ho no onte ase obesen atwika ne bio efin so traffic light asoko na kwaba ne di mirikantente twim no okọ mema o case study okay mema o case study ana no aye kwa yie kwa me afum papa yie aye ba me bedu alajo bus stop pep ade am beto so first bus stop na ya accident moto aboko brane ma peni kama no wakọ ne kwan so a waba woso ne ma woku fie ne moto abo na bubu ne sisimu nyina bubu ne namu nyina ye pagya no ene rich hospital na me papa ne so onya nkwa na firi nyame because ne sisi ne kotodwa nyina mu abubu kura ye sesante se be niema e wala jo bus stop ye ana no me ne ya nadwo around be 9 to 10 Obia ohu ye ne bedi madanse o mo mutie mfra la dwo no nim de sie ana no me na anadwo ebio portos ahodo wo ya kwan so de nkwanhia ba speed limit ayende so ebio road maintenance etisanya kwan yesiesie eno so ya de foforo traffic light ye wo signs ahodo yesiesi kwan so ahyenkafo ne disu ana eno so ya de ba ko afin so kobra ne tumi kotutwa bi mi kohwie wo mu agu aba ne kobra ne 60 achi ne wapo wato nsem 10 tan no de twihyen etwensie ba ehyenhwe basa kwa no onko nanim so onko nifa de open wo ye okwan no so trotro driver be di bia ne wagina fa nipa set bus stop ho sa kwan finfin pe ne wagina fa nipa akwambone so ka ho bi pod poor roads e ka ho bi on safe vehicles cars ne bebire ho no ma enye road worthy ehu nya sanke sikwan so fa nipa atetea pro na so nam kwan so ne etise nipa do omko adwuma so ye ka ne dan traffic make say upon grow up traffic mi ben so still enya adwuma bosum bebre ni enya adwuma se makasa Ghana de ye de nipa na ye experiment ye twan ama kwanhie yesi na nipa gu anso makwa akosi yesi make say start now upon grow traffic light no yes it is not working enya adwuma so many months ni enya adwuma okay but some maybe one factor pa so ba ko a emma kwanhia e koso okrom ha per research kakra team yaye no aye fatigue now what driver near what to kwan wo call long journey what you say driver ni akwantu a wutuo no wadu baby a wabra wo sawoji wa home wonje na home fatigue ntino na all my passengers ticket ni mo ahwe won kwa bra kobra ye nhyehyɛ yɛ sɛmpanifo de gu akwam maka kyerɛ dada sɛ sɛbe wo ba o manyimu a bibini no hu Ghana ni wa yebi nipa bibi ntuntum no onte se kwasi broni bibini onte se broni fatigue koso pa enti se wa mamra na anya adwuma black obren ha ho what can no tonko un se wo kwa outside amonone kan ye number of hours a wo drive a ye wo baby o maye ne kama wo duru ho no mai ho no eye bus stop stopping point wo mpo begina wa akohyawa wo ba kodware ma wankase watene baby adwoa homes for some hours and some minute bimpo adwodwo ho ansam woto akwantuo no so mo long journey no be ye kurom ha yi ukodu londa do ne adade a kai si basi si omukokuma se na de omugina mebi ne musi obi su kura du ho no manya de obegina ne watwam because o mreye o feel say so okọ nanim kan ono an etwie ebi tumi kokuma se ba be ye dakro tumi ko be ye 2 times 3 times anadwo de suom wa be ne nyina ye hrete stie na chi na okoba emfa no ho adenti asikanti you see ma won kwa no so hu hia pa eri marketing kete bia ekoso ba kan me akwa de say emla no nya adwuma enipa na kasa no so uyi linda do ne ade ne firi ho no ma emiam ya hodo sen ba bi wo kra draba ni dumpa nko manyim obetuma agina say wonyina na draba ne watwi ka abere ne nkonko horo no ho na ne su kra ntete ne kakra mpo na nko nwe na home rest stop yes ebi ni ho no no aso say mama na adwuna ye adwuma say adwuma na wo ye ne sabe ye nipa ne nkwa nta so na ogina nti sabe ono ahu ne nyansa say nya hwe ne bi ni ho mpo mia mama adwen nya adwuma na medu ba bi a metumi agina mpo a ma obi mpo ho kra me nyina na me ma passengers fo no nwa ho na me kra me nwa ho me no so na boachi bi din enya adwuma passengers kura na mega driver ye pentem na ye nko
Send the northern one at Atopena, or don't qua eto chacha. And tobacco brand bessere, and when she ana cost on a dozen pa, a dozen pa. And now, no, and when she see, I was a so or call a year, a school phone call, ya, SD phone call, school ya na walk, a chim, a Santia chim side, no more call, and Slaria, Queen accidenti. Nina Rima, Shankania, or Quani see, no, Nimuso. Because I quite a dahon monana no, Brazigi, Eddie. Video be sending me a black or Bram Yemusheme. Meaning say, one mananko be to make sure my listeners and Uncle Mary. Ziggy, the video number 2 now between January and June 2024. Ghana recorded 6,653 road crash. 6,653 road crashes involving 11,283 vehicles. One won't touch him, Mishwa casualties, you know. 8,798. Nipa 1,237 and actually one kwan. And 7,561 sustaining injuries according to data from the National Road Safety Commission. And I make one some CC. Black over who did you make an you? You miss I was a few, you know. Any part of those and HIV is a cool on Mukruma. I feel we are that short period where I can when she see any public woo any power about 1,000 and a woo accident him. Do more pray from the dead I said, your show being safe. Your show be night on the hair bush young, banquentienti. Sunny power in United Tem. A cum woman, you miss us any part of was saying, and a ya, in your welcome woman, Kruma. Ya de mpanian and namwa wo panin na de ya de pa ya boa aboye ho banya firi nyarewa ho do bi ho nanso no the rate at which am kwanhie kum nipa okura black obla no den menumia no ti hwayi black obla na me say do na ya na yenki ya ne ya hunti because ye kwe ye kwa kofo ka na akọ ka na metimi se benyame na meka obi na ekura wo nkwam ti so ba ko duru fie se wo nkodu no wo nkwa ejina wo nkwa nta wampo wo kura wo ka akura wo kọ ne sabe ebi abedim na so mamra ya adwuma na so sabi obi fums wonti na wonkwa akoto esanim enti ya besere it's about time say yen realizing ye huni so man ya tim sese no the rate at which ankwanhia kum nipa edi nipa dem no bra kobra no den se yantena se anwena ebedu baabi no nkwanhia tumi mabusua nyina se bo menim nipa bia omokwa yifu no every mortuary a nkwanhia nti abusua ni nyina condemn ba kokora nka ebisi wo sehwi miami di ho adanse aya na eja mekasa yi sana me kame wofa o chef mekasa ze wafiri mu ya na me no di ho nkomo onu suru mi accident moto ene ko no mesro mampeni John Dramani Mahama ade ba ko opeso wode ba sa okada rather foi okada for your person legalize na o mutumi krata no sabe adwuma mema amanfo anya adwuma ya de me nkasa ya de bone ebebo mo bi nso nsa aka na no entimi nkasa ya de bo na mmom hyehyɛ ben pa na o ma ye begu akwam na okada riders na di mra so because enkwanhie esi alajo last week Saturday we no brakobna me mesefim ye ebi mu kire mi say traffic light no na asoko na rather na dimri content etwam ebi su kire mi say da bi na aso gina esu twam na mpo brakobna wo bus stop ho no mu bus stop ho a wo twam America ben pa na ese odi twa kwan nim ho ho kakra no because enipa na ebo no wabubu no kura na medwuma mentiase na se America na no den eni no ekwana na meka no adu krom so menya kwantempo no so neni wo hwe kwan a contractor na ye na masa airtime video no na da your Facebook page no so no and business number ofu be po wie ya ofu wie ya no was sane shafke so where you from Adukrom to Somenya me na me ka kire hwe very dangerous what the speed na wo kwa wo fro be po na wo wie ye na wo sane ya no shafke be po no so no wo sane na sane ya no mu gwa wo sane ya na kefo no shaf one pa tu be hu an na wo na da ho no nti we na ma bas ne kokoda ne butu ya nkwala no ebi mawu asate na meka say ensem pi de sabe contractor wo ye kwanfun se ya adan na menim ye mpanimfo no so chese pa o mo ye ekwan na meka ho asem neni ya de contractor ye adwuma ma obi se wonya masa careful no sabe po no na ba pa ya pai ye tua wo ka kire mpanimfo se be po no esese ye pa mu sika no mu ntua meka ye na menya kwan ne ye
danse obeye kwanya be ye owu afidi amasa betimamufo right empirifo do sen na fa honom do sen na mo fa ho zigi ma wada ma fa video no to so na ehu papa akwa na nye owu afidi na yasum ni amasa timamufo wo fu ya wo fu be ponu wi ne wasane wasane amuna donko na sharp careful no so da honom na wo ye obi a wonim kwa no so da ba kobra wo ye dan obeto ka atwene because be point wo fu the speed na befo wo tumi nto obo ase wo fu ya na sane ya be prekope wo sane ya na sane sharp careful and the question is so wo fu popo no is there road sign be a chere say e bia wo fu popo na ye hu ye road sign be eso road sign wo ho no zigi for video ne to so ne yehwe yehwe say road sign wo ho no ma but it's very so dangerous pa very dangerous pa video no so dangerous zigi mi fa to so na yehwe wa hu enti bra ko bra ye de nipa nkwa edi agro se de make no so video ni nie okay so there is a road sign there. But road sign no, and you're so visible. No, zigi for video ne bra wa chika crap. No, road sign and you're so visible. Mama you replay near here. My yanko ya senior, my replay na my replay na my slow motion kakra na. Here radio no pay. Say radio no pay because ehun here pa. So my video no na yehwe sabi abra wo my replay no na okay so road sign no but so road sign is so visible obi fi the other end so by it's not visible black obra e fa ne say road sign no kra wo ho no e wo ho but na okay so some be ma mean road sign no wo ho e wo ho ampa nanso no nanka contractor na betimi onim na contractor no betimi bibi kakra fa kwan yi ho okay minima kwan ahoto a bepo ne so pa na so mpanifo nya abotre pai bepo num ma ba bia ye sharp careful ye yifrim ai betumi amani mpa nkwa because we dey black obra no oden careful na no oden to wunye obi a we ye hyankani a ho fa kwan ahyanka fa dodo na akra rosan na ye kan black obra onim ondi so oh na den bebre nim o manim Ghana kroma hai se yesi ye di rosan be ye adwuma ye be chi bebe na go prison wo kroma hyanka fa dodo na nim onim hwe I mean they know nothing about road signs now so when your license are wotwika kwa be na ofa so nya ye ne nyina ya de so mo conduct exercise go ne boa e na me mama me nuanu ma ba mu no be kobra mesre yam papa John Dramani Mahama ene MTT di mpanifo no na no me kan ye me se ne okada riders ne binom almost 90% traffic light no regulation mo mfa nya adwuma bio Ajip dada Dr. George Akufu dampare oye bibi fa ho medu baabi na mu di so anso ekodu baabi no ekoye kaskala ne nyina pansam ye anya adwuma bio sesi ano ekosu gidi mi ankasa na no ade amede ye bako alajo bus stop no odi matem ba mankasa na ho okay odi milika tente traffic light na so red no odi milika ne wadwam me kana odi matem so me fa me kwa siam fro nko no ho yes you see de be hunu ye hu ye de ekoso no se nyamba nya adwan nya adwuma se nipa ne be kwaso aye ne me bi se be moa egu sebe enwura mu a amane ye be hunu no so pa efi se sebe se yesi e betena se ne ye de ne ma ye de ne aye pa obi a wotwi moto helmet mpo ebi nhyew wawie traffic light na so kokko wonim se obefa kwan so de a se mra bi e fa kwan ho na se odi so ndi so wonim se yo kada rider na wontumi ni traffic rules no so de a mesra wo bo kwan na fa so so obetu atufa wiem na kɔ me de no okay so no me so betwi moto no be fa main road no so de a wo so wo obi a se wo de mna so wontumi a bo wo kwan na fa so ana se tu ne ehunu se wo de wo nka akwan so emra no ho right sente sadia Ghana man pani onya biribi so betumi legalize o kada na de o ma mra ne very straight wo busu aye nchew sente sadia nkwanhye ye be hu no e be di twam right 29 minutes after 7 upambo obiri ni Enquiries DJ Hitman na minti wana pay yeah mema etiefo nyina good morning na ya do masese na no pay omodo mafidia to DLFM 106.9 no mutie road accident na ye kan ho asem no minua samibi ye kasama edi na metia na mitie no ensem o kan na de ewumu ne mum Ghana ha emra nya dwuma o Ghana ha emra aye mra emra biania hwe ekwan a ye ka ho asem sesi ye ubekom na contractor no oninim de bia fa kwan ye ho na mum oye party member ne de contractor ma no
na wasesa machines akwa kogu kwa so ya edie pa the expert like onye kwan da ne first way ya wa yini enti say ye ka say eye road accident enya de to betwa da ye nia na omampani kofo ekofa eye court by say driver's court and as minu ameboa enye ye ya ne yesa sorry edit I say yempene because of ohun say no drivers na ekum nipa nti so ye driver na obo careless na ekum nipa ese edu ko gina court ni edi wasem ni ejeliu ye mra we so hwe se ye kwan ye obeje di se ye drivers ye omukọ wawaafo yi me kwa akohwie omagu abafo yi me kokumase asa aba be fa asa akwa aba no omo ana edi enyawo enra na me fi achemota ko ifie na ka me fu ye na ekokumase masa driver ni importers oni importers me se mete front won mabo brake sa mete front mabo brake and me se mabo brake sa because ultimate say driver na du ba bia ese so ultimate to ne bo ase and to because of ni nua bi di nanim ono so esisa kontino opeso okosa ne ho emra be na yadwuma wa ha ni yonko eye obi a oye police ni ese wo che no odu ho no ma no amoamo na ode ahye ne zam o aban me kwa ba na aban so eja no nu okọ se wahia no se ne paper yo se nye because of omoamoa ede hye ne zam ti no nu eja no nu okọ enti eye sa road accident ye kan wasem dia me sesenka emra ya dwuma o Ghana ha emra eye dwuma o Ghana ha anka sa road accident na eso bete free say driver ni etuni car wo hu se bia ne tire kotwe na no me badwuma me do amasaman na car no be sesi wo no in say driver ni nim say car no ase yo car no over fault nemum oye na adwen so wo de ko ba ko aba no woko no onya sales na ansa no akwa kosiesie yedu amasaman na afi ni break atiatom anani a mechanical failure aside that no masa road accident bebre na esi na aside say ye kwan nye ni sabi preduasa wo ye driver ni na sa wo no monsa na sa wadwen da ho na nam kwan no so na udi ule mu a accident no ema but drivers for ni bin so en service won car when we send the brake nye eno na make can say when you say new enso tie otio enye o the befa passengers akaso ma me fan ko cycle mra baako na minya sales na ansa na me dia ko fitting shop obedu main road isu na ni break atiatom na afi nkrofo ma na wokwa kohwie omagu ewumu se yakwa anye nemum drivers no omoti eye car na chi no sabi impreduasa omo ye omadwen se nipa na omoti car num no ehu ehia omo a omo du adwen ani nyansa ana ebetimi edu omo akọ asade omo aba ma me ma one way driver ni baako from Ensawam to Accra ne tai no ho ya ne friend say empompo abo ne tai no ho masa obegie di say ye de ka di nachi pe driver wo ka we no tai no ozo masa enye hwe ma me fa nkomra obegie di say ye do moose na driver no tire pai ma mi bia so ne sa ma mi bia so ne accident we eye why fault eye kwan na enye fine yade atum driver for no so ese so muhu se omondwen ni pa wo motika enum no na osori a on service osori a sebe onfa nyansa enkwatnestia nachi no omompa yenka ho no kwa accident bia ensi right Kofi brother Hitman yebechi itifo itifo jo so pa na Hitman yepe baby a yenye maintenance se car ho problem back kan ho yenye maintenance Africa Ghana say Ghana ha na trotro driver o change gears abete pa aso boss to ase GS no o change no minim se hammer no bo se den no yo Hitman ofu kan esi trotro circle trotro no change gears o se be fem o bete pa obi correct me nwe ne se
Now what? Gears are brony chika cramp no ben wa relaxing no or change gears no. Ghana habibini. I say or the hammer and a pencil. Na yeti kroma na funny pa. Almost no more full balloon kesi empa. O lodi from Kanishi to circle wa fabros baby a mate better na mate nya baby antena na mate unity apie not say omo do na no bonny ben. Bonny ben. And one thing kill pan when you are going to long journey, sharp curve. Yeah. Unnecessary overtaking. Ye ko jokwai. Me nim omo free cape na eba. Me nim baby omo ko. Sharp curve nim no. And no you overtaking. No yes so yeah ba. Nti the moment who say ye pm also no ye the edge and obe crossing or the copim here. Wow. And the lady came out. Pano so na nuni na moja. Oh. Na nyame kwa ko de pem ye ka no. Nyame kwa. Na ye ti kroma si sharp curve na ye is unnecessary overtaking. Open tem o kwan ubewu. Hitman driver drive it or drive it and no abuse slam. Chebi. What you chebi. The nina is sign. So driver phone be cry red. I know almost be the red. Drive no me my foot trotro just last month. Me foot trotro mate ni na nya. Red. Wow. Say wa no niama. Insist so de ma me kure sambro so. Na driver so I fine. Ubewu. Hit. Driving ni chika. Right. 36 minutes after 7. Sabi Bibram. Brakobra ade ba ko a masa adwen ho okurum ha se. Adraba fo no bi hu nimpa ye worker mi se niema. Ade ba ko a masa adwen ho no no. Se shenkani bia efa ni patike mu no hu ni se bi nipa na ye nkwa na tike ni mu a oya ade a obedwen akonkane. Ba me hu ni se dodo na hu ni se eye na adwuma na oye. Me hwehwe ma maye ne kire se oma ye madwen se ye oma adwuma na omo ye e na omo pa oma nu aduane enti no onu de ye wo se me ma ba madwuma onu so ko na adwuma so ti kwa ba fo so be na nu aduane no enu ne hia no endo mu hu nipa ne se sebe ye nipa enkwa na wo ka ni mu no ti ma da ba fo dodo na sebe hwe se de driver ni kofa kosua kwanya hodo omo fa so a na omo de ka na nante because nse kosua no se nya frito a ofa enye ye bio bada hyenkafo no hu ni se nipa teka mu asa ne tie mihu sa shankafo na bedo na nwene sa makoma na dwen sa enti is about time say mo ma o madwene mra sa ne ma ne so sa wo de ka si ho na nipa betene mu hwe hu ni say yekosua na wafa no sa wo yamfumusuo bi na se bofo ma wo fa enye ye bio right sa ya dwene sa ne ma no so beboa ye pa ma sa nkwanhia basa na ekoso no eso ati because nkwanhia ne bra kobna ye de yentumi ntu ase ade say obi a HIV is achi wo no wo ye dan a obi no wetumi aye adura ka jam se otumi tu HIV is na se but wo bo bre ye na hwe ho odidi mi atumi nyini sa akopem se wo tam beso abaye den obewuo enti ye besre enkwanhina ne ya betena nanso na ya fam de betumi aye bia ana no aye tu kwan wo kofa cape coast kwan yi so a time ko se de contract na aye kwan no anka kota na ekono anka wo de ekwan na double lane ko onyi baako no nsiesie no nya baako no bono mo fa so no watu ni nyina bom ena kwana ya rasta tantantan jeze odu babi mpo akobra sign bi ensi babi a kire osafa ha na kais ya tu abom jeze obi na babi a wope asema me kan DJ Omar woni me dance ni odu babi na ne bukurafu wo kan nim se enti ya kwana ya ye ni se na kas na obi na babi wope sa no ade bibini so pe ne se ya man freedom na sabi onji Obia baby ope kan bi ba no kohia no yonko say ya I mean it's about time say sabi mo manya nwene nkonkan ni marketing keten e be ye betumi abone ni ya boye nkwa ho ban no ehu hia se me free abayi me ba adwuma o na black ma me ko no manko bi wa ma ha mabusua efise bi a me na busua no me hwe won te fa won saso na wukum obi di hia kene a ano odin o nwanwa o anu aden na mekwadwuma ba ene sesi ya mekwadwuma ba obetini afre o yire se o ene wukunu nu wa be wu like odwon kra won ti ase anu aden o odwon wa se mekokuma se yaba me hu aden me nyare ka me nyare na ho me nyare bibie sisu kama me dware ya bopada kama ma se matade a metu kwan akwa ba keke ka kwehia me wu masa
ano den ɛna obi di bɔ ne nnwom sɛ nipa nyare nso ɔkwakɔ tie bɛsrɛ yɛnim sɛ yɛntumi ntu aseɛ na mmom yɛbɛtumi ayɛ biribi afa ho a ɛso bɛte the rate at which ɛkɔ soɔ no ɛbɛtumi aba fam nti mmɔmmɔden ana yɛ mmoa yɛn nyinaa yɛ mmoa yɛ wonya baakofo adwuma abanya na fam deɛ yɛ akwankora nso passengers yɛwɔ yɛ kyɛfa deɛ yɛnyɛ na dabɛtfoɔ nso yɛ ɔmo afam deɛ ne nyinaa yɛ mmoa na nkwanhyia no ɛso wɛnte na ti a yɛn nyinaa na yɛn nkwane bɛbɔ ho ban te saa de abakɔ na yɛn nyinaa yɛn nkwa da sɛm. Okay. Kendra also watch us Hitman, good morning. What is the role for the National Road Safety Commission? Almost day no more yet. Kendra na do we by us. I go coffee man too. Unim say what man from Kakrebi etisi Cape Coast kwan so a kosi Cape Coast no street lights. Wow. No street lights. No street light. E kwan so nyina sum. Utu kwan na adwo anyame na do koba. Ala jo bus stop we nyina bi ni ho ana ne nkwanhie sie na bi mu ka se bi a traffic light na ana se street light na ni ho nti bebre na bi ni ho e ho main road hwi ni so Cape Coast uko Cape Coast from Kaso amam from kosi Cape Coast sometime e kwata crowd no street lights nti ye ho adwuma no e so check it out no so nti o my Ghana de che se utim se bibia anya adwuma che se bibia sei ye kwan ye driver for se bi o monye papa ya passenger just bibia Hitman unimla menya one free advert momo sorry so obesha se ukokumase na so for STC. When was the last time I heard say STC enya ka Enquires State Transport Corporation? Yes. Because of discipline. Ye dear drivers any like just say Utika numna se driver no bokeles a utimi free office e ma wo ye we e mom but omo maka ne de especially wawafo no esi yetimi ban ne wo mo wawafo no omo mu kokuma so omo gi 70 cedis any 60 cedis no opeso okoba ntem di masa America boni ba bia ye ke wotimi sign cars be 15 wo atego Black or brand. Omo no mo masa. Me brand can ye pa ba bi say buying cars na ye say. Say ye ban o ma. Na buying the cars. Then ye beto aba ye see de. Yes say ye de say chargeable we say buses so say the electric buses na no way 5 easy entino almost on the 100 na buy. We can say me 5 pe na me. Senior who say aban ne ye won de e na yemso ye wo ye de de wakan nkemu ode pa. Sa aban ne wo buses bebre even tro cars ye kwa adwuma yi. Office government e wo buses ahodo a e be sisi kwa ho fa nimpa tetete bo no so ma adwuma ye fofo anka visa Ghana fo nka ye mfo ana. Ye wo drivers atete wonom de afa sebe kwan so a mudi mra so a enko bia befo but ye wo hefa ndi ba akofo de enya papa yi bi 209 de ya bi ne befo ne sa otima a seat ni twa was tetanus no ya de ekro tu wa enkoda ka sebe ka fo ahodo nam kwan so ye ni options se ekro na tu wa ya enkoda ye friend kusikuro nsi ye besre penifo na bi mfa ho ko ka na meet ene ne da wo mu di wa temomfo asifem di wo ka no so e bi ni ho. Okay 42 minutes after 7 106.9 FM we I say Richmond I to say good morning Hitman e Ghana road there and your crowd you man asante or say the name of the Road Safety Commission should be changed to National Road Badly Committee. Right. You have a call to the Kakra 059340 6565 0534 050 199. I pay some of your Kenya was watching to say, Sammy B. Waha Pambo Hakofitilla. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Your first say, Pacho Medina began a couple of times and bitterly. I mean, you want to pay. Somewhere I'm kind of power. Yankasa. Masre nsu ebi mu ho han drivers phone a omo driving sesi ebi mu titiri young ones no overtake omo yandie anu ohio eni okada fo no nso ukoka obi di duat obi gina di duat wan hwe kwa na obebo owi ana wetu na okọ na e kan sen ye kwan su takra di kwan su to Cape ni kaso na anya e ka de private car so oko so obo na fe the driver yi chi akaden ko di boom after the driver ni ko car ni private car run wa gina nche na onu didi the driver na tem wo almost ka mini so da so ye de nyu okay into driver ni bin mo hon ma ya minim ni ya ekoso wo ma adwene mu almost ka mu a na omo ye mo nyama basa wo hu a wo kan
didi watem da ye do wo kwa wan hwe on be ka kire okay mate me papa nom ene me nwan mam nantie mo ya asankafo mo drive no yes siram yawo ye ne mo a ntie siram mo ko na ye ka na se ade a mo ye na nya mo ntie na mo sama right mate me da say good morning. Good morning, Hitman. I'm on to say. Me patch who you pay for say. Me diane Tommy a bridge and come out. Tommy ma minti wanna pay. No, mo boy Juma. Mo boy Juma pa na. Me de ni American say who two mo money for now to ejam wan so for. Semni nyina na Sami B. Oni Ziggy. Makano. No crap because wa for no munni we ni Obia control mo. Enti na sa no amani nyina e koso no. Nti e best say abandon task force mo. Ubehu da bani no onum rush. Rush no bibi wo mnya rush ne nko awo. Omo de bibi gum. Ai work e omo. Nti e best say abandon ne bibi pa ho. Okay. Why? You. Mate me da say good morning. Good morning. Patch for say. Hitman, uti accident man. Me dey meeting to ya ma minti wanna pay. Hitman, ya min shamu na ejma pa mo ye. Sama mo ken de afan afanya ma kan pepepe. Eya tot da ba se omo wo ye friend say nya me che da akoma omo tie mu da bia omo nse na omo ka no. Knata ne score na flempon. Omo wo station ti omo pemfo na to omo Hitman sa wuti you dance man to your friends and your make mate edidi your friends a passing that time crown no call police station where driver near the band no inti said they are more kind say you trot drivers are now cars or mobile one so more station and come ye bibi to say they are more cana what the year you want to call more station or more paying for what it man come back ching on was so Fransa daba ni ukokum obi na ya Fransa kum na wakum no say ya ofo ta asotwe be na ye de ma wakum nipa ne kwankwa so anya de ayeto nti de mo kan ye mpemfo ne ya the drivers na drive no say ye fema ba na say ye tie mu ne ye tu ye Fransa ye tu so na mo a e babo aye Hitman ya mo da ble ne de nyame nhiramo no mo ba ne de nya ta nke pa no. Right. Yankopon ka won so ho. Good morning. Morning, Hitman. Me pacho apomsisa. Me pacho me ho ya pa for say. Me pacho anti million me kasa free dodoa. Ma minti wa no pay. Me pacho na nkamin ko a ye kan se okada fo no. Sa lances ojuma na omo so omo de be yon. Ya me ka se omo bie company kese. Jamie Meko your friend is saying I drew to send Nyama so move be a company kase the Maumua a yecha Okada. Share Messi Dodo has a Okada for the Omuye Waha. Can't ye buy no blah. A total multi peta moto no apososa and nipa di omochi. Nipa she moto nechi no ma peja no mo ko omo bane milka tentem mi de ne esa ni me yemi shishimi afra mi kwa wonti me srem penifo se omo bi adwuma ma boys omo eyete okada no okay that yo mate tie be bi adwuma ma na moko ne kakaduro ni ade. Good morning. Good morning. Efra say your friend Eric Fien because if you wish. Eric ma minti wa no pay. The amususu hone say oma na e woman no. Institutions ni na anya adwuma e dey aye politically. Nso amenu me bia o say ye enforce number ni ye adwuma no. Ne abuegu because at the end of the day you know so the baby na aba na pese wo yi no me bi fi ho mo say ye pese ye koye ni masi nimpa. And then ne onipa na yi ho mo afi ho no aso ye tie say ye boto agency abano and then na ko kegina abano mo ampin for no de o maye so ina o mani koye no toto won asema ye kan say no toto betumi abot say aha to Accra odu odoko no wasiu
obotumi abo to say from here to Medina odula pass pe no wesu no wasan de wa ma car foforo so me mususu say asoma no see yi totro ni nyina afi na aba na nkse ye hihye no the buses ni bebre den eba because when was the last time I what to say STC any accident imeni pay 50 ewu ana 30 ewu when was the last time I what to say ayaloro bus ana say kufo bus any accident imeni pay 50 ewu they make what I say as a state no say I ntumi anya example am system no say no say ye control system ne fa ni egya bibia ma timemufo so manto omunoma ti say housing transport na ade sa na abena sa na yintumi mbo timemufo no by at the end of the day nimpa ewu every day no edo so sin coronavirus kwa ba Ghana but coronavirus ba no hwe quick action government ni take here well so in pay for any bibi sa for because I sa pa ni egya say the ekasa sa is there any adwuma because any country without law enforcement nothing work for the system. So right. I think the best for us to do is to enforce the law to work for us and the government to bring more transport and housing to the system to regulate this for us. Right. Thank you. Right. Thank you so much for your contribution. Good morning. Good morning. Hitman. Mami Magi Breni Yankwe. Yo, me da si de breni. What was that? Yeah, can moto. So say a bank the man on license. Now one register. I find any people who know. What phone one stay any power. Traffic as sekura aka jina any pay cham na moto ne so abe cham. Say the yen ya sami bi no okan. Enya sam ketwa. Wo hwe nipa ewa moto ne door so car accident. Ana wa fuoi. Won ni mo car ne kan. And see am na license or they call long journey. Now we no one dey gina St. John's near pai nkoko kumasi anyinam obebo wa ne saa overtaking full speed na me saka na me ntinam wo obi be ko station akofa car no wo nko obegina kwa ho afa obehu no akohwie wagu ya be sere emranya djuma wo memu ti ya mamranya djuma wo memu a obi ya betinya dimra ne so ana mrane nso achi nipa ba ko mienu na first example a obi ya ehu ba ni mu se me ye wo ya ye bekene na we de obi ya nche na won nyina betuwa guma ye sa ku nipa ebi maame ebi papa won na ye breadwinner wo fio won nyina hu ebi na imo bubu e aduma no nipa ne na mo bu obetimi aba abeye obi a ne nsa mo bu e de na obetimi aba abeye won nyina digam gu fie ye be sra ban no enye we na wo de bema wo no eno na kire se wa mamu no koso na momu ye nya djuma o se ebo 24-hour economy no wo de ba moto fuo no wo da taxi moto na koye djuma ni bi apesika de agu wo moto mti ye besre wo ma djuma ena emra wo menu na wo ma ne mfa ne ntuma pensla ukokro bia so a emabu ne de wo titiri kro ye mfa moto ema mabu se mo ka o kata ne the Pragian for Mobra, and to me, my one Mobra, and we are friendly Freddy, and next day, my one. Okay. And to the cast, Oquadrotra, yeah, the bus is my year, Juma. To not be because I didn't mean your castle. One will ask if you are accident in time. One will could four bus, you are accident in time. And when you now on a year, Juma, send you a four bus, you be by and a call long journey. What the accident to be? Wawun ni mukaka ya chiwa kwanya wawun kaka no nanso wenu de wawun nya ka na chi ni akokie nkrofo ma me no papa no wo nua no magu ago me ti samu o ma Ghana mu asa o ma na ya chi memre bia anya djuma do oba ni de ma toilet so pa na mra ya djuma oni nya me nya djuma wa yo anti magi nyango ponson ka ho good morning fine morning again your friend say yes let me see the two nyango ponson ge nka mo enka wo so ma minti o say do se me yo shankani de with the mention from abono eja yemfa nekure emfa maye ho me yenkata no maso hwe efie kokumase sa basisi ene sa tuta hesi on eja sa moto aso se bako bateki a oso mu nyina ato aso se kan nokro okwan ama we mu on asete su okumase kwan so 99% efi basisi no tuta hesi no chese o bakra no di hia na ayi mo wasente ayi mo mutika no muso no aya na the person atra mo ano ana
omo ya mo te bus ni mu no eni sa tote haze ni mu no aya na se cars ne bese a me bisa se ntomo mo ti car ni mu no aya ya kata omo ani ana se the person atra mo so mo nkasa won kwa utumi tue sika mo be se gine kokume se bi ntu ti car mu no se bi ntu nya nipa driver ni driver na or driver wrong ntu da wo se wo hwe ayi se wawu ana se asho POP wo da bed sansan wahu chese ye yenhwe han me ti kam so driver sa driver na me do post bell be malporto esa so post panya mutika nya na obi a hwe sa se wo do hu ayehi ma me hu yahi me ka se me na me bi na me coach fu paso na me ko no ma fa kan ko na me ko fa total HCB wo we Pedi Johnson na sa ho no omo lodo akopra so na first seat na wa David echi no omo fa 4 wo so na da ka fa 3 tim ko tell me because so eja bibe o tin de omo fa 4 na me da bi ye fa 4 fa 3 hwe o da so me kai o de hwe me ti wo mo lodo wie ya for David me 3 ta ka ba ko sima sa na ka fa so a da fa 4 untumi asi na me say na fa so da bi a had a time we no after me can I quest investigation of Pedro Johnson na me see me the means okay na you do police barrier na be hu I say na ka nya no man into the untumi asi right Mate anope me da say good morning Hitman yeah for say Kofi man ka sa fra Diamond City mami nti Kofi adedika e ma mo happy new man da say yakopon e de mo akwasa de abavion asumje amen a Hitman me de me problem ni abanya obema okada for lances share Hitman ashama ta the car road enye motorway o by day in day out peer accident see an accident is Hitman enye car e moto ubu obi na accident nti na ni nine etwa tu na bibi oda na enye o me see wo de semeboa obi obe frebia owo ashama ata the car you can't say Enquires no busa no day in day out bia accident enye say accident kitikiti say e be di nipa na call hospital or sabe bawo accident esi anipa wu asi say kwanu so ye motorway okay so asama yo pharmacy je be trepa motor na yele we ye mo ambulances no at least the juma wo na ye kan say am dey delivery for anke normal okay so Nyankopon enka on so Sandra Opokubu at say Hitman good morning and do you know sir passenger cars he dodo na your party chairman for ne dia e be police officers dia and e be so ya bampani for dia na we ye di bu man good morning hello good morning Hitman yeah for say aso me dey kweku ye wam ka free kwasema ma me ti wa no pay me chairman so na pay ye jo so pa on say o my mo e suwe o mu say oh we mo ka on bejai on say there mo ka asemi de bia mo ka driver ni na o ka no ono na gin e different no obeka say we mo e de a enkosi fi on bejai enti say nka yen ya ka say nipa no yesu yesu na bibia ya fa anya aban no no say mo ba betina radio so ya discuss you but yen ti memufo no so o say yesu ban o nyoma bi hu awafo ya na nemu kan ufu ka efika so abes na komadina onya utimi no asi ka ba so emunyina na mulodu but back nya utimi no person o trem no ko partner onu edi nenim kan no ebi amefa se ufi nipa no otobuto nipa be speed ya ko pan ho akuka no ho otobuta ko fa nipa but nye passenger for se ka ne ma ne edi ni ehwe om etu be say Jesus or dem so see him time driver o say bi o din se hu no wan ka hwe ade ne nya ase da e be nya ase da fe na otimi Jesus no fit fa so see him Araje majesty no on fit fa no me da o majesty wa bra wo ni passenger na otimi wo say nipa speed no ko yenye okay o ka take obi passenger for the cross meet yan so bra ye ka o ka sa dodo okay obetian wo car ni mu so wan ka sa wo passenger no o kan na ye nyina ye bo nyina ban one person calling passenger bet say bra wakasa bebre pharmacy thank you so much we'll do a very final call and afi ya wrap up good morning DJ Hitman yeah for say na bigo Mr. Hitman shekan ya mobo
ọkadafoɔ no mu fa middle no sɛ wei fi asama aba na sɛ wei fi afie nya kwan ba wa ho DJ Hitman moto furu kura mpo ɔmo amofo wu ho ma wo yɛm bɛ show because we ba we pese ọkọ nenim ọkọ we super soba won no mo dia krasi na mfimfini ho na mo to fo ma na class na ọwọ side and side a form so ebi muti no mo evu ntimi nua no mo motofo no DJ Hitman omo nkoa mo asem die ye be ka ade be chi asaachi okay any bible what titiri so for me shoo omo nto omo po twense o ebia ni nwa we o park ya na asa bia o man light class o on to nebo no be park no be ho na fim overtaking ho na mugusu eye e wo ye kwan we so okay enye isi right enye isi mate adapay wakasa what make you point well I was saying to me in fact ho ni bia some be ye ko quick one na fe ye hwe ne sorry so Marco Branti, said a medical cano, your best ray. Enipa, ye yemra, sending penny so. Yam way a home more say, ye from the cacra bayero. Ye na, who free fear. We are shankane, we are passenger near. She is a quite walk on. Obia crack abon yonko by me in Naya Quabas, no crapper. And could this can breach me could show me guaba. We show Muga Timbi. Okay. Yen Yan Quacan, yen Yagun is a sabit. Your boy and Hobani ye ya yin a better nas yen che. Nchiaka says on comma a tear for dinner. The tear for those upon why I call yes man. Also be the bar say a year ye cast no war year quansono. Do drona a police for party chairman. Into Ucheno crana. Enko baby into no open or ye. Okay. Into no Sam Rano and ye Jumawaha. Near Etosuminu, Okada boys no more cano. Ye party. A year bay, Omodi campaign. O kada intino, Omo to me, or Nam Kwaso Ashin Fan, because I naba, would you rough, I will be do attempt the account. It may be me cokumas and I drive an amtinechino, unza now case fatigue, what bread can mobiada, me pen a kame, send a driver no soda. Obeja is a bonasum fanechi. Nyamenkwa ye tran kokko anko hwe yagu usinusum me bona so fa na chi se na meti na chi pe meti driver na chi pe na me meti ka ma me na but obi ada wo ka anum mi hu se ka no e ko benkum na ko nifa ko benkum na ko nifa me mane so tro a won enti so e driver ni na wo drive no wa bre a mesrew park na ji wa home kakra ne passengers no so kan ye pentem ena no wa park ye pentem sa no akohwe yagu mechia etiefuo nyina na momodin se wotena ka mu a eya akasa me da se juicy driver na sum me bo na sum Kofi it's man mami tiwe ye besre Cape Coast kwan no street light no ye besre mpenifo Casa kesiye nam so pa mi tu kwan Cape Coast kwan no casa kesiye nam so street light na be sere omo wo ye car ketwa na oba car kesiye hia ne light ne said that windscreen ani nyame nkwan bo ho ban a obetimi apem nti be sere omo Cape Coast kwan no omo momodin say omo be street light from Kaso Aman from eko takrade street light ba ko kran ye den eni ho ye be sere ye dinko to dwegu fam DLFM impenifo ye nyina ye wase ye pom cho impenifo omo momodin say Cape Coast kwan no omo the street light be den right so we dey breaking news bi etwem na akopie mo tamale eye taxi rank honom a ahomachi be ye 535 eja to honom se Ghana de ya dane ye soro na yantija asem de na esekure ye ase ye mpe ye de sia de di oja na edwale Ghana enti eja to tamale taxi rank honom ahomachi be 535 emma stores ahodo a hye no enya asem kuma na menya ne ntie se Ghana National Fire Service mpenifo akupia wonom etumi ahwe atoto ne manom adum gya ne nti tamale no so taxi rank tamale nso na ijada hodom ahomachi a ene so aye nsempi na nti we ni breaking news a ene so atodwa no pe no Ghana. Well, thank you so much for being part of the show. Let me make us it's Saturday, you know, you go Kofodia. Hey! Kofodia be the brutal.
Daddy Lumba live wo Kofrodi Adio Fosu Plaza. Anya Daddy Lumba nkwa neba kofinti ka onkeke Fosu ka. Onto tikita to ticket. For short code way. Star 714 star 51 hash. Star 714 star 51 hash. It's the Saturday Kofrodi Adio Fosu Plaza. The biggest party in Kofrodi. Well, thank you so much from the Hitman. I said I can see and common production team now. Ziggy B, Wapambua, Kofi Taylor, Arafi Sami B. From the Hitman, I said I can see and common program said Mavis Ameshra Silver Lady. Auntie, good morning. Akra Munina.